Akashbani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazari ahanbada maroiba pau Good Governance Week Prasasan Gaw ki or lisingani kunmanga ki saruka maoina miyam ki numit ngasi porompa DC Office Complex to leba Pansite Bhavan Hall da pangthokre Maira paibi singi nipu mangarak suba palan thoram raisa sigi tongan pa mafam singda ngasi pangthokre Bir Tikendrajit ki Sam Humpumapan Suba Mapo Kuman Thoram Gamari Lena, Bir Tikendrajit ki Mitamama, Tripuragi Bamuti Yada Ngasi, Maikum Hangdokrai. Maternal Death Committee ki Jila Thaki Review Meeting, Bisnupur Mini Secretariat Complex ta Ngasi Pangthokrai. Amasung, Griha Mantri Amit Shah Hairi, Awang Nokpo Raja Singa Singa City, Santi Leibamati, Ningthina Saukhatpagi, Mami Taba Urai. Good Governance Week Prasasan Gaw ki or lisingani kunmanga ki saruka moina District Administration Imphal East na sinduna Jila Thaki oiba miyam ki numit thoram ngasi Porompa DC Office Complex ta leiba Pansite Bhavan Hall da pangthokre miyam ki numit thoram adu hautoladuna thabakti ki potharaba IAS Moirangthem Lakshmi Kumar hai afaba lengak sasanna sarkar ga miyam ga haktheng na samnahan begi thabak tauri mahagna hai Good governance na inga kutuse moruina every aspect of life see really about concern to we maruina core areas ha ke dekho ise khangri wa health education and infrastructure ha ko khena lambi thom na ching se koi khangnare swai de ne government am kana emphasis pirise india gi leiriba system lenga ki kohan thok me am sida good governance so yam kana emphasize to na reibasi masi maram se Miyam ki numit asida Medical, Social Welfare, Block Development Office, Education, CAF and PD, Horticulture, Agriculture, Veterinary, MSPTCL yauna tongan ba department kullomna makhal makha ki servicing miyam ta phangan khi. Madugi manungda Disability Certificate, Birth and Death Certificate, All Age Pension Scheme, CM Widow Pension Scheme, Solar Rooftop, Labor Card, PM Biswakarma, PMGSY na singba yauri. Lamdam asigi luraba tanpham kayada thauna phana songthoktuna misam miyam gi punsi kananaba thoglakhibi maira paibi singi nifu mangarak suba palan thoram All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj na sinduna rise asigi tongan ba mafam marida ngasi pangthokre Nupi Samaj na thoramadu All Phumlo Community Hall Thobal Jila gi athokpam maira paibi hall Bisnupur Jila gi kumbi amasung Kaksing Jila gi Maibam Lekai da thoram singatu pangthokhibani Thoram singa tuda wangangloi oikibasingna Manipurda matau karamna maira paibi hogdokhibage mati manglam satagi ngasi phawbada maira paibi singna lamdam asigidamak lawrokleba thudang kayabu nahuna na singthakhi Art Society Manipur na sinduna Imphal West ki kwa kaitha daliba Imphal Art Gallery da chathariba tare suba annual art exhibition da tongan ba artist singna makhal mathel gi oiba medium singda Manipur gi wari kaya liri Akashbani Imphal gi pau kangbu ngasi akhana na unabada society asige member amati Imphal Art Gallery salariba Khangembam Robinna haujik pangthokliba art exhibition asida uliba ayakba layamati sculpture singi matang da hai Hojikanje hoi regional mami tana bazum temju toroktabadi natte asiguma mayama boi kudam moin habda wood cut lino cut mayam yauri lino rubber set manba apak pasida scrap out toraga haga takta color tairaga print loba which is called lino cut main to yauri then wood cut yauri u apak pasida khot laga white parts scrap out toraga print loba hari basingje akoi gi oba mami se adum tana ba udli same time akoi gi mystic oba mangi oba kari oba khara dum udna ba because artist ni na magi world man khanjaru budo adu dum based obang haktani State level integrated rural energy program gi makhada sarkar gi residential school sing community hostel sing college gi hostel sing university amadi tongan ba mahi tampham sang singda solar water heater thamnaba khudong chaba pigadauri Rise gi Department of Science and Technology gi serol manhai masigi damak namthoklaba form da darkhas tharakba yagani darkhas special pagi aroiba matam January 13 phawani akupa marol Imphal West Jilla gi All Lambulen da leiba bibag asidagi khanglaba yagani hairi
Assam Rifles na senduna tongan ba miyoy singa una bagi thorom leptana pangthuk tuna lagli. Thorom gi manung sanna Nambol Police Station gi OC Kainaw gi ward member village chief singa masung Manipur gi tongan ba mafam singda leriba tongan ba kanglup gi miyoy singa ngasi unakre. Masi miyam marakta nungsi sana ba hengana na ba masung security ga miyam gi marakta apapamari thamna bani hairi. Pau gi marakta na aten ba break ama. आकाशवाणी इम्फाल की पाव कांगबुना सही लोइब के अखन पुथोक चब थौरम इंग कोमजा लिसिंग अनि कुनमंगाबु हंगत न येंगबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चही असिगे सितंबर 13 दा मणिपुर लाखी। मैंने कहा था कि मणिपुरी संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। डेंगी लाइना न ख्वाइद की सोखन बसु सही असिन ओइखी अतुंग बेसिंग लेहंद्रगदी हाइरेबो मस्कुइटो सिमागी मरुंग को खुम लेतदना कांग से लाइन अखोइना कंट्रोल तोबो याय। आकाशवाणी इम्फाल ना मियाम की सेवा तोरकपा चही हुफु फरकपा डायमंड जुबली की थौरम चही असिगी नवंबर 5 दा पांगथोखी। Akashvani Imphal has completed 60 years of service. I understand it made its humble beginning on 15th August 1963 actually within the Raj Bhavan complex. चही असिगी फेब्रुवारी 9 दा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन फम थादोखी राष्ट्रपति की शासन लाखी। इसिंग इचाव की अवाबा सानरो सिंगी माई पाकपगी नुंगाइबा मरमदा मक्तदा लांजेनरबा आईडीपी सिंगी वाकत चही असिदा थोकिबा थौदोक सिंगनी। सोइदन ताबियु सही लोइब नुमित डिसेंबर 18 नुमिदांग पुंग 9 मखाई आकाशवाणी इम्फाल की पाव कांगबुन पुथोक चबा अखनब थौरम इंग कोमजा लिसिंग अनि कुनमंगाबु हंगत न येंगबा ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी। बीर टिकेंद्रजित की साम हुफुमापन सुबह मपो कुमन थौरम मरी लेना बीर टिकेंद्रजित की मितममा त्रिपुरा की बामुतिया दंगसी माइकुम हांगदोख्रे। यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुर अमदी त्रिपुरा मणिपुरी स्टूडेंट्स यूथ कोऑर्डिनेशन कमिटी ने सिंधुना पांगथोकेबा थौरम अदुदा बीर टिकेंद्रजित की मफमदा हाइकत लेकत तमदुना इकाई खुमनबा उठखी। लोइना मणिपुर कन्नब खोलाव कयासु लावखी तुंगदा मियामगी मिफम अमा पांगथोखी। थौरम अदुदा त्रिपुरा विधानसभा की एमएलए येलाम बिरजित यूपीएम मणिपुर की प्रेसिडेंट एन रूपचंद्र यूसीएम की प्रेसिडेंट वाई के धीरेन निपको की प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमजित यावना मियोय कयाना सरुक याखी। बिष्णुपुर जिला की डिप्टी कमिश्नर पूजा एलांगबम सभा नेत्री होइदुना मेटरनल डेथ कमिटी की जिला था की रिव्यू मीटिंग नसी बिष्णुपुर मिनी सेक्रेटरीट कम्प्लेक्स पांगथोख्रे। बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी अमसुंग डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर मणिपुर पुनः सिंधुना पांगथोकेबा मीटिंग अदुदा अंगांग उनबदा ममा सीबा मदुगी मरम खंगदोकपा अमसुंग ngaktoknaba pambain singba puthokpagi wafam khanakhi। थौरमदुदा वांगांगबदा श्रीमती पूजा एलांगबम हाई अंगांग उनबदा ममा लेखिदबा मसुंग तुंगदा असिगुम्बा थौदोक अमुक हन्ना थोंदबा हाइबसी लौखटकदबा यामना मरुओइबा खोंगथांग अमनी। जिला की थाकता हक्सल की खुदोंगचाबा निंगथीना फंगनबना असिगुम्बा थौंग असि थोंदबदा चावना मतेंग ओइगनी। मांगना हाई अंगांग उनबदा ममा लेखिदबा थौदोक थोक्तनबगिदमक मिरोलिंगैदा सांग नाइने चेकअप तौबा तंगाई फदे। अखंग आई सिंगा तानदना युमदा अंगांग उनबगी थाबक यारिबा मखै तौदनबा होनगदबनी हाइनसु मांगना मखा ताना फोंदोखी। पुया द सेक्रेट बुक कोबो लाइरिक अमा फोंबगी मतांगदा लाइनिंगथौ टेम्पल बोर्ड की मियोय खरना मीडिया की खुथांगदा थमलखिबा वाफमसिंग अदु लाइरिक असिगी पब्लिशर ओरिबा मियोयसिंगना यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदोरगली। लाइरिक असिगी पब्लिशर सिंगने थादोरक चेरोल मनहाई मतम कयागी ममांगदगी लाइनिंगथौ सनामही लाइनिंगी मतांगदा होली बुक अमा फोंबगी वाफम सनामही टेम्पल बोर्ड की मेंबर अमदी अखंग आई सिंगना खन्ननिनेदुना लाखी। लोइना इंग सोक 2013 2013 फाउबगी मनुंगदा टेम्पल बोर्ड होली बुक नंबगी एक्सपर्ट कमिटी अमा सेमखी। मदुगी मखा तारकपा ओइना एक्सपर्ट कमिटीना एडिटोरियल बोर्ड अमा सेमखी। तुंगदा मतमदुगी मेंबर कांगजम बिदु खुमंदा मरी लेनबा पुया कस्टडियन सिंग तानरगा होली बुक अदु इनबा सिनखी। अरोइबदा एडिटोरियल बोर्ड न पुन्न पुया सनी यांखै गे याबा पिखे अदुबु खुदोंगसादबा खरा लेबदगी सुमनगी पुया चाम हुंफुनिथोय खक नमनबा 2013 दा इबोयाइम प्रिंटर्स दा मियोय मंगाना साबा टीम अमदा खुसिनखी हाइरी। अनौबा टेम्पल बोर्ड 2015 2013 ममांगी बोर्ड ना लेबनरंबा वाफमसिंग अदु नाथैदुना थमलगा
2013 Sanamahi Lining Puyako Holy Bugama Ponki. Matamamagi Temple Board ki thau pubasing na phong na ba ya ba piram laba lairik adu miyam da uhan janing badagi English amadi Hindi na singba lol da handok laga lairik asi phong khibani haina publisher sing asina thatorokpa cherolaman hairi. World Meeting Council Jiribam District Committee ne sinduna ngasi Jiribam Railway Station da wakal mifam sathakre makoina Jiribam da Railway Passenger Service amuk haudong na ba Railway Station asi zati ki thak te samgana ba mati Jiri Imphal Rail lambi athubuda loisin ba yauna dabe kaya taksin khi Sahitya Academy Nai Delhi amasung the Cultural Forum Manipur na punna sinduna sagnai ra ba ai ba hizam guno singi Bird Centenary Seminar amba ngasi JP Women's College da pangthokre tormadu da resource person nipan na session ani thokna tongan bihiram da sepa thokhi Manipur Home Guard personnel singna sarkar ga mari lenataba thabak thoram singda saruk yadana bamati office tagi ayaba hana logudabani haina Home Guard ki commandant na tha asi kulum doide cherol ma thoki badu Manipur Home Guard Employees Welfare Association na yaling da bafungtoragli Cherola duna amughana yengshen binaba association ki president Yanglem Magi singna Raj ki chief secretary amasung Home Guard ki commandant general ki thausu puriba Manipur Police ki DGP da ai ba cherol pisindura taksinkhre Association ngasi thokpa cherol madhai commandant thoki ba cherol aduna Home Guard singita mo paikhaliba yaipa thorangi thabak singda apan ba oigani commandant ki cherol aduda palibu wafam sing maram sade maram aduna mari lene ba singna hiram asida kupna yengshen binaba association asina dabi tauri Imphal West, Imphal East, Bisnupur, Thobal, Kaksing, Surachanpur, Pherzol, Senapati amasung Ukhrul Jilla singda lagliba numit humni asida lesil kungna thagani hairi India Met Department Imphal Center ki pawn hai haribe phibam asi mathangi numit nini dasu ahong balairoi Tamenglong Jilla da hayeng lesil kungna thagani Akashbani Imphal dagi paw tabiri Griha Mantri Amit Shah hairi Leibag asigi awang nongpau raya sing asi Pradhan Mantri Narendra Modi ki hauki ba sahi 13 gi sasanda ningthina sakhot lambi da purak pangamle Assam ki Nagaon Jilla da ngasi pangthokba thorma da wanga ngoda Griha Mantri hai awang nongpau raya sing asi ningthina shanti leiba madi sakhot pagi mami taba ure Assam bu sakhot lamjel da yahol lamti haiba Haina Hanagi Congress Sarkar bu Griha Mantri na penda ba phangtokhi madugi tungda Griha Mantri na Guwahati Police Commissioner gi nauna sabai building sanga ke masung Intelligent City Surveillance System gi khuzukulai sing hangtokhi Haujik sanabagi pau Khangembam James tagi Bijay Hazare Trophy Plate ki ngasi Ranchi da sanakiba match amada Manipur na Arunachal Pradesh pu wicket mari da maithi ba pikre tournament asi BCCI domestic season lising ani kun mga kuntar ki saruk ama oina pangtokpani mga suba MNCA Super Plate Trophy ki ngasi sanakiba match da TCMDS Thongju Pechu lampak na KASC Komidok pu run marfuma thoi da thoikre atopa match amada WYC Thobal Wangkhembu UCC Kangsup Thobal Wangkhem na UCC Kangsup Road pu run marfu mari da thoikre tara suba MNCA Plate Tournament ki ngasi sanakiba match da NDC Laifam Kunong na YWC Patsoi bu wicket manga da thoikre atopa match amada YAC School na RRCC Sochampur bu wicket nipan da thoiki Colonel Khetrimayum Arun Kumar 5th Inter Club Futsal Tournament ki ngasi sanakiba match da SU na KIYC pu Panjil Nipan Marida Maithiba Pikre Atopa match Amada SSC na Nauton FC vu Panjil Nipan Ahum da Thoiki Ahum Suba Ima Panthoibi Football Trophy ki ngasi sanakiba match Amada FC Lamjana FC Waikongbu Panjil Mari Amada Thoikre Atopa match Amada Imoinu FC na New Star Club pu Panjil Taruk Sino da Thoiki Dwijamani Aroibada Maroiba Famu Good Governance Week Prasasan gaw ki or lisingani kun mga gi saruk ama oina miyam gi nubit ngasi porompa DC office complex ta leba panchayat bhavan hall ta pangthokrai maira paibi singini phu mga rak suba palan thoram raija siki tongan ba mafam singda ngasi pangthokrai Bir Tiken Rajat ki Sam Humpumapan Suba Mapo Kuman Thorum ga Mari Lena Bir Tiken Rajat ki Mita Mama Tripura gi Bamuti Ada ngasi Maikum Hangtokrai Maternal Death Committee ki Jilla Thaki review meeting Bisnupur Mini Secretary Complex ta ngasi pangthokrai masung Gray Mantri Amit Shah hairi
awang no pau rajasing asi ngasidi santi leiba madi ningthine saukhat pagi mami taba ure paulai jare